Hoi anō rā, kā rei ngā whakanui i te rā o Waitangi ki Manukau e tū i tēnei tau. Hei tā ngā kai whakahaere kei te wāhi kotahi o rātou whakaaro i roto i tā rātou whakatau. Kia kaua te rā e tū i tēnei tau. He hia kē hoki no rātou ki te tāwharau i te hauora o te tangata. I nā kua tate ki te 50 mano tāngata ka tāi ki te rā o Waitangi ki Manukau i a tau. Anei rā te pūrongo a Muri Wai Hei. Anei te papa i tū ai te kaupapa nui o Manukau ki Waitangi i ngā tau. Ko Waitangi, ko Waitangi, tētai taha. Mēnā ka tū te tehi hui whakangahau ki a tātou, kao rānei. Engari nā te mate karauna, kua whakakorenia tēnei kaupapa mo te tau tuatoru. Waitangi ki Manukau, the legacy to this goes back many years, way back in Manukau. And for me it was to honour those people who started the first one. Ko te mate rere o tērā korona, aha ko tōna momo hou, ko te Omicron. Nā reira, i runga i tērā mea kei tā haere wi wā. Koe nei te hui ngā tāngata i te kaupapa o Waitangi ki Manukau i ngā toru tau ki muri. E ai ki te kaunihira o Tāmaki me te mana o Muma, tērā pia he rautaki tuaru a kamahuta ake i tēnei tau. What we've done as of yesterday as well, once they made the decision, once Muma and our kaunihira made the decision, they're now looking at options that you're talking about, because it's important no matter what happens to still celebrate. Neke atu i te 50 mano tāngata te wawataka taimai ki konei ki tēnei o ngā kaupapa hirahira o te ao Māori, engari nā te mate kōwhiori, kua whakakorengia tēnei o ngā kaupapa. No matter what happens, it's about the safety of our whānau. You know, all the way through, it's the safety of our whānau that's so important. E hiara te mea nei hei whakawangawanga i a mātou nā te whakakoringia o ngā mea e rua i ngā tau kua pahure, no te mea ko te kei te ui tonu tātou ki tērā ko te tirikini. Ko te wawata ia hei tērā tau tū ai a Waitangi ki Manukau. Muri Wai Hei, te karere.